Danas ću vam pokazati jednu sekvencu joge za početnike. Svakako da je vrlo korisno vratiti se osnovama iako niste potpuni početnik. Ono što je važno ako prvi put vežbate jogu jeste da se fokusirate i bazirate na sopstveni dah. Nije toliko važno da perfektno budete u određenoj asani položaju, ali je zato zaista važno da naučite da pratite i posmatrate svoj dah. Pripremite se i vežbajte sa mnom. Počinjemo u udobnom sedećem položaju. Možete uzeti jastuk da vam bude udobniji ili neko ćebence i smestiti ga ispod sedalnih kostiju. Poravnati leđa. Idemo polako da zatvorimo oči. I ovo je sad najvažniji moment na početku vežbanja kada se povezujemo sa sobom, kada se povezujemo sa dahom. Idemo sa narednim udahom da se izvučemo u kičmenom stubu i također da osvestimo pritisak sedalnih kostiju na podlozi. S jedne strane imamo izduživanje kičmenog stuba, sa druge strane pritiskamo sedalne kosti na podlogu i potpuna pažnja na udah-izdah. Kada vežbamo jogu, dišemo samo kroz nozdrve i posmatramo svaki udah i svaki izdah. Kao što sam rekla na početku, važno je da ostanete povezani sa udahom i izdahom. Zapravo se ponašamo kao da je naš jedini zadatak, jedini posao samo da posmatramo udah-izdah. Pa idemo sa narednim udahom široko, rukama gore. Udah na nos, izdah, dole. Radimo zatvorenih očiju da bolje možemo da osvestimo dah, udah, gore, izdah, dole. I još jedan, udah i izdah, dole. Hajmo da se oslonimo desnim dlanom. Naredni udah, leva ruka do sredine, izdah, pustimo je da padne preko glave. Udah do sredine, pogled za rukom, izdah, dole, još jednom ova strana, udah, pogled za rukom, izdah, podlaktica preko glave, udah, pogled, izdah, levi dlan na podlogu. Hajmo druga strana. Udah, pogled za rukom do sredine, izdah, ruka preko glave, udah, gore, izdah, ruka dole, udah, do sredine i izdah. Ruka preko glave, udah, gore i izdah, dole. Smestit ćemo sada desni dlan na podlogu iza sebe. Zatim levi dlan ide na desno koleno i uvrnut ćemo se u struku, torzija, pogled preko ramena. Ako smo se namestili u udoban položaj, zatvorimo oči. Posmatramo dah. Potpuno smo stopljeni sa dahom. I posmatramo, osjećamo hladan vazduh u nozdrvama sa svakim udahom. Nešto topliji sa izdahom. Potpuna pažnja, koncentracija na dah. Pa možemo polako da se vratimo na centar. Idemo da smestimo levi dlan, odnosno desni dlan na levo koleno i torzija. Levi dlan je iza nas, pažnja na udah-izdah. Prava leđa. Mišići lica su opušteni. Uvek se trudimo da opuštamo sve delove tela koji nisu aktivni u položaju. Sa svakim narednim izdahom opustite deo po deo tela.
posebno onaj deo tela gde osjećate bilo kakvu tenziju. I polako se vraćamo na centar. Hajmo malo da zagrejemo zglobove. Opružimo ruku ispred sebe, lijevim dlanom pritiskamo desni dlan ka sebi. Radimo zatvorenih očiju, tako da je potpuna pažnja na deo tela koji istežemo, osvestite deo tela na kom radite. Hajmo sada da okrenemo dlan na gore, blago povlačimo ka sebi. Nema potrebe da previše pritiskamo. Hajmo isto to da uradimo sa drugom stranom. Levi dlan pritiskamo ka sebi. Dobro je da malo opustimo i isteglimo dlanove i zglobove. Retko kada posvećamo pažnju zglobovima, a oni zaista trpe dosta opterećenja. Pa idemo sada da dobro istresemo dlanove. Ovo je sad idealan moment ako vas je neko naljutio tokom dana da sve to izbacite iz sebe, napred, nazad. I izdah, dlanovi na kolena. Hajmo sada da se prebacimo na kolena. Možete da odložite vaš jastuk ili ćebence ako ste ga koristili. Dlanovi idu tačno ispod ramena. Kolena su u širini kukova. Radit ćemo položaj mačke sa narednim udahom. Idemo da se izvijemo na gore, teme glave ka sedalnim kostima, pritiskam podlogu dlanovima tako da mogu na kraju da dodatno intenziviram položaj. Kada je izdah na nos, uvijam se kao mačka, brada ide na ključnu kost, zadržim položaj, opet se guram dlanovima i zatim novi ciklus, udah na gore, radite sopstvenim ritmom daha. Važno je da kada je izdah, brada ide na ključnu kost, kada je udah, izvijam se na gore. Pokret je potpuno stopljen sa dahom i to je nešto čemu težimo kada vežbamo jogu, sinhronizacija pokreta i daha. I možemo polako da sednemo u položaj deteta, ali ćemo ga raditi sa otvorenim kolenima. Otvorite kolena tako da vam bude prijetno. I ovo povezivanje sa dahom, kao što sam rekla, je mnogo važnije nego da smo perfektno u određenom položaju. Sve vreme zadružimo sa dahom. Zapravo ne propuštamo ni jedan udah, ni jedan izdah. Svaki nam je dragocen. Ovo je položaj koji možete uvek da zauzmete kada vežbate jogu, osjećate da ste se zamorili, jednostavno možete uvek da se spustite u položaj deteta i da dišete. Važno je da ne prekidamo ritam daha. Hajmo sada da provučemo lijevu ruku opruženu, da smestimo lijevo uvo na podlogu. Pažnja na udah, izdah. Kao da osluškujemo nešto, kao da podloga ima nešto važno da nam kaže, potpuna pažnja na dah. Pa idemo polako da se uspravimo, da promenimo stranu, ide desna ruka ispod. Pažnja na udah, izdah. Onoliko koliko smo skoncentrisani na dah, koliko smo duboko u sopstvenom dahu, toliko duboko vežbamo. Nije važno koliko smo duboko u položaju, ali je važno koliko smo duboko pažnjom i koncentracijom u sopstvenom dahu. Vraćamo
Oba dlana ispred, pršljen po pršljen, polako, sa potpunom pažnjom u pršljenovima ispravljamo se. I uz udah vrati glava gore. Napravit ćemo nekoliko kružnih pokreta ramenima uz udah, ramena pozadi, izdah dole. Pa idemo da promenimo stranu, udah, izdah, udah, ramena ka ušima, izdah dole. I ostanemo u ovom položaju. Počinjemo sa dlanovima na grudnom košu. Zatim naredni udah, pogled za dlanovima. Izdah, radimo savijenih kolena, preklon, čelo ide ka kolenima. Naredni udah, pogled ispred. Sa narednim izdahom desno koleno ide na podlogu i zatim naredni udah, pogled gore. Izdah, dlanovi na podlogu, plank ili ako je teško možemo i odavde da se spustimo. Ako idemo iz planka sa narednim izdahom dole, udah, pas gore, oslonjena sam samo risevima, kolena su odignuta od podloge, izdah, pas dole i udah, desno stopalo napred, koleno na podlogu, udah, pogled gore, izdah, stopalo uz stopalo, ostajemo savijenih kolena. Ovde vodimo računa o ovom kontaktu gornjeg dela tela sa butinama. Izdah, polako pršljen po pršljen, brada na ključnoj kosti i udah, pogled za dlanovima, izdah, sklopljeni dlanovi na grudni koš. Radimo sve isto na drugu stranu. Udah, polako gore, izdah, savijena kolena, kontakt gornjeg dela tela i butina dole. Udah, pogled ispred, idemo sada leva noga nazad, koleno na podlogu, udah, pogled gore, izdah, dlanovi na podlogu ili plank pa dole ili lakša opcija kolena pa dole. Udah, pas gore, izdah, pas dole. Udah, levo stopalo napred, desno koleno dole, udah, pogled gore, izdah, stopalo uz stopalo, ostajemo savijenih kolena, vodim računa o kontaktu grudnog koša sa butinama i udah, ruke gore, izdah, dlanovi na grudni koš. Najlakše je da pamtimo za početak da svaki put kada ide pokret na gore, ide udah, a kada idemo na dole, ide izdah. I onda ćemo vremenom ući u jednu dinamičnu meditaciju gde prosto kada naučimo ovaj pokret, odnosno vežbu, nećemo više razmišljati šta je gore, šta je dole, da li ide sad ovaj ili onaj položaj, već će to zaista biti jedna relaksirajuća meditacija u pokretu. Uradit ćemo još jednom zajedno desnu i levu stranu. Uvek dakle ide desna noga nazad, desna noga napred, leva noga nazad, leva noga napred. Dlanovi su na grudnom košu. Udah, pogled gore, izdah, savijena kolena, čelo ka kolenu. Udah, pogled ispred, izdah, desno koleno dole, pogled gore, izdah, dlanovi, plank, u istom izdahu idem dole. Udah, pas gore, izdah, pas dole, udah. Desna noga napred, izdah, pogled gore i naredni izdah, stopalo u stopalo, čelo ka kolenu, udah, ruke gore, izdah, grudni koš. Idemo leva noga nazad. Udah, pogled gore, izdah, savijena kolena, kontakt grudni koš, butine. Udah, pogled ispred, izdah. Levo koleno dole, udah, pogled gore. Izdah, plank i odmah dole, udah, pas gore,
izdah, pas dole i udah. Levo stopalo napred, koleno dole, udah. Pogled gore, izdah, stopalo uz stopalo, savijena kolena, kontakt gornjeg dela tela, butine, udah. Pogled gore, izdah, dlanovi na grudni koš i dole. I evo nas samo nekoliko ciklusa položaja pozdrav suncu koje vas vrlo lako i lepo mogu razbuditi. Hajmo da legnemo na leđa. Da otvorimo kukove. Uhvatimo spoljašnju stranu stopala. Ako je ovo teško, možemo da se uhvatimo za skočne zglobove ili za bilo koji deo lista. I zatim ćemo da se ljuljuškamo s leva na desno. Položaj Happy Baby iz prostog razloga što beba može po ceo dan da se ljuljuška ovako u svom krevecu i da je bude jako lepo. Jednostavno zatvorite oči, usmerite pažnju na dah i usmerite pažnju na donji deo leđa koji sada masiramo. Pa možemo da se zadržimo na centru i sa narednim udahom da privlačimo noge ka sebi. Osjećaj kao da želim kolenima da dodirnem podlogu. Dakle, uz udah privlačim kolena ka podlozi, uz izdah popustim. Udah, privlačim kolena, izdah, popustim. I možemo polako da zagrlimo kolena, da prekrstimo pete. Sada butine su što bliže grudima, zatvorimo oči. Također možemo blago da se ljuljuškamo s leva na desno, da masiramo donji deo leđa. Pa idemo da smestimo desni dlan na levo koleno, desna noga opružena, leva ruka opružena. Naredni izdah, rotiram se na desnu stranu, glava je okrenuta ka opruženoj ruci, torzija. Zatvorimo oči i dišemo. Cilj je da se što više uvrnemo u kičmenom stubu. Koleno leve noge teži ka podlozi. I zatim možemo da se vratimo na centar, da zagrlimo još jednom oba kolena. Dobro se zagrlite. Osmeh na licu je uvek dobrodošao, posebno u ovoj završnici vežbanja. Pa idemo druga strana, levi dlan na desno koleno, desna ruka opružena uz izdah, poguram blago, koleno, glava je okrenuta ka opruženoj ruci. Potpuna pažnja na dah. Osjetite hladan vazduh u nozdrvama prilikom svakog udaha i nešto topliji vazduh u nozdrvama prilikom izdaha. Osjetite ceo gornji deo tela kako se širi sa udahom, odnosno skuplja sa izdahom. I potpuno smo okrenuti ka osjećaju. Naš um će ceo dan biti aktivan. Ovo je naših 5 minuta kada je um isključen, a potpuno smo se okrenuli ka osjećaju. I možemo polako da se vratimo na centar, da zagrlimo još jednom kolena, dobro se zagrlite. I evo nas, kratak set vežbi kojim smo probudili naše telo, ali isto tako se i centrirali.